Di gasang ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo ga borone ke bidiwa o lebile sa moka a re bone ditlhogo. Kgaisano ya Okavango Bream Classic e kaiwa fa e tlotlomatsa go jewa le go tsala ga tlhapi ya Bream. Banni ba masimo a kokale kwa kgaolong ya Maung East ba kopa go atumeletswa metsi le ditlamelo tsa botsogo. Kwa American tlhopheng wa Party ya Democratic a ithola marapo a go emela ditlhopho tsa botautona tsa lefatshe leo. Ke le bonye ba bitseng go ka thusa ke ora nang ka puo ya diatla motho ka mogela a bodi amogele modulasetilo wa kgaisano ya Okavango Bream Classic Mr. Rod Batman a re e godile go akaretsa bana le seabe ba ba tswang kwa mafatsheng a sele. Kgaisano e dirisiwa go tlotlomatsa tlhapi ya Bream e fitlhelwang mo dinokeng tse di kwa bokone jwa lefatshe leno le go sireletsa letsalo la yone e dirwa ngwaga le ngwaga ka kgaisano ya go tshwara ditlhapi kwa Okavango. Thadi Tshukudu wa pega mo kgaisanong e go dirisiwa molao o gagametseng go tshwara ditlhapi mme morago di busediwe mo metsing morago ga go kalwa. Thulaganyo e gape e gatelela botlhokwa jwa go busetsa ditlhapi mo metsing di sa utlwisiwa botlhoko go thusa gore di kgone go boa di ntsifale. It's a strictly catch and release competition. Tshwara ditlhapi e be di busediwa mo metsing se e le go leka go boloka le go sireletsa makgobokgobo a Okavango. Re solofela gore ka kgaisano ya mokoro dingwe tsa ditsela tsa rona tsa go tshwara ditlhapi di tla nna le batho ba mono gae ba ba tsayang karolo ka palo tse di nametsang. Ways of fishing will rub off on the local feature. The reason why we are engaged in this thing is because baka la gore re be re le barotloetsing ba kgaisano e ke gore e rotloetsa beng gae ba ba tshwarang ditlhapi ka mekoro. Jaanong go botlhokwa gore re e rotloetse ka e lengwe tsela ya rona ya go rotloetsa fa re direlang teng. Re direla ko Maung mme Shakawe le ene o mo lefelong la ditirelo tsa rona. Ke ka moo re bonyeng gore re tswelele re thuse le go rotloetsa ba ba tswang ko tlase. and make sure that we promote the youngsters, the local youngsters. Go nna teng ga ba tsaya karolo go tswa kwa mafatsheng a sele mo ngwageng ono go ne go le kwa godimo mme ga thusa thata Mahama wa Bojanala. We have 7 teams Re na le ditlhopha di le 7 go tswa Namibia, ditlhopha di le 2 go tswa Australia le South Africa. Re ne re akanya gore go akaretsa ba tsaya karolo ba ba tswang ko ntle ga lefatshe go siametse lefatshe e bile go siametse Bojanala. It's good for tourism. Re le Shakawe Riverology mabotso ngwaga le ngwaga re nna re hosta Okavango Bream Classic, so re benefited le dintsi mo go yone. Se sengwe se re se benefitang ke boroko go itlhela re na le batho ile gore ba tswa go mahatsheng a mangwe ba bangwe ke ba tswang kwa bangwe ba tswa Maung, ba bangwe ba tswa South Africa, ba bangwe ba tswa Namibia. So we tell you gore ba hosta ka dijo ba nela accommodation ba nela dibolt. Setlhopha sa Roughneck go tswa Namibia se nnile bafenyi mo legatong la go tshwara ditlhapi ka sekepe fa re ga mangwe bontsi bokae wa sa Mochima a fentse mo legatong la tiriso ya mekoro. Thadi Tshukudu, BTV News, sa Mochima. Ditshupo tsa ngwaga le ngwaga tsa temothuo tsa gantsi di simolotse gompieno mme company ya Water Utilities e tlhabolotse lebala la ditshupo tseo ka go abela komiti ya gantsi ya ditshupo matlwana a boitiketso a agilweng ka madi a ka tshwarang 150,000 pula. Lentswa gone tiro ya koporasi ya metsi le go nosa batswana metsi koporasi ga e kgatholo tsa botlhokwa jwa go thusa setšhaba se ba tshelang le sone ke ka mo enang ya re mo ngwageng tse 3 tse di fetileng koporasi ya metsi ya nna le botsalano le ditshupo tsa gantsi mme go supa tomagano ya botsalano jo ba Water Utilities ba agetse ba gantsi sho mantlwana a boitiketso. This facility was constructed at a tune of 150,000 pula and it is part of our corporation's corporate social responsibility, a program through which the corporation extends a helping hand to communities itself. As we contribute towards the growth of the country, ka madi a ka tshwarang 150,000 pula mme ke mangwe a mananeo a rona go thusa setšhaba se re tshelang le sone ga re ntse re thusa ba gantsi sho jana re boa gape re godisa leina la rona. Maikaelelo a rona ke gore re se ka ra hella e boenkete ke yone tshimologo ka gore se se botlhokwa ke gore re tlogele mothala o bonalang. We would like to be part of any further developments that will leave a footprint. For the past 3 years, Water Utilities has been by our side, and I must say, it has been a fruitful journey, Resana and your team. The change agent that you are,
ga le tla gore mo ga ntse pedi tse di fetileng ba koporasi ya metsi ntse ba re eme nokeng mme ke batla go ba bolelela gore e ntse mosepelo o montle le a big structure that side e go tlhule ke tiro e le simolotseng ra lebogela thata mpho e kailwe le maleba ka lebale la ditshupo ntse le na le maitlwana a boitiketso a le mangwe fela. This corporation social corporate responsibility, like I said, we are witnesses for the conducive re ba supe gore ba koporasi ya metsi ba re diretse bonno jo bo siameng ka go aga mantlwana a boitiketso re leboga ke monokeng ya lona. Your support to have the ablution in this area. Melo gore ra mogetse dimpotse me se a ine se kao se tatang se bonala even after about 10 years. Infrastructural development live longer when they are well taken care of. Let's make sure our maintenance plan is put forth. Banni ba gokolotse go tlhokomela mantlwana a mme ba seka ba tsoga ba sentse le sego mokwaisi BTV News gantsi. Banni ba masimo a kokale kwa kgaolong ya Maun East ba kopile puso go ba tumeletsa ditlamelo tsa botsogo le metsi. Banni ba buile seo mo phuthegong le mo palamente wa kgaolo ya Maun East re gore tetse ke kgonegile ka la botlhano kwa masimong a kokale gaufi le motse wa Janoga a tla saone ke neilwe wa bega. Banni ba masimo a kokale ba supile fa ba ile ba thagelwa ke mathata a matona a go thaela ga metsi fa noka ya boteti e sana go kgala. Ba ile gape ba supa fa ba sa kgone go bona thuso ya tsa botsogo ka nako ka kokelo ya bone e latelang batho e nna teng fela morago ga lebaka la kgwedi tse pedi kana go feta. Ka jalo ba tshwanelwa ke go ya go bata dithuso tsa botsogo kwa mafelong a mabapi jaaka Samidupi le Maun. Malapeng go bothoko le go heta ka go ba kgona go tsaya metsi ba na leng dikoloi le dikoskara ba lata kgakala ko bomawaneng ko bo Janoga mo e leng gore go bothoko thata go akanya e leng gore go lapeng la gagwe o tshela ka thogo hela go ga metsi ka thogo diphampa tseno ha di tsa emisiwa go sena go swama ya tsewa ko maoko di la thola gongwe le gongwe ba tsa ba di phutselela mo diplastic ya ba di lathela go ba ka dikolela fopo motho ba e lathela mo tsela ba hita ba tsama ya di masolo tsa diphampa ya go le ke gore le bue ka ga tsone ke bogole le bona ba di dirisa le ke le tsenya thutola le bue ka tsone re lometse be re le go cancel gore ba le patala so ba le tukulugo go ha re le module kolo ye ngwe tsola thala matlakala ha ya no ga re ka ke ra khona re nnosi botsadi ke supeseng ko nteng ga gore re tshwaragane. Fa tsibogela dilelo tsa banni mo palamente rra gore tetse ke kgonegile o na solofetsa go isa maikuelo a go maphateng a tshwanetseng a bo a gakolla banni ba kokale go dirisa mananeo a puso a tshwana tshema le temo le tlotlo gareng ga mangwe go tokafatsa matshelo a bone. Lona la itse gore tswana ke go iteka me ha re paletseng teng kana ha re heletseng teng ra be re gormente re thuse re heletse ha ke gone boipele go jone jo ke gone mo go siameng tswelelang hela le tshware jalo le rona re ta leka ka bojothe gore re le thuse le kgone go hitella go leletsang go hitella teng. Mo maitekong a bone a go sa baya fela mo dithabollong tsa puso banni ba kokale bane ba iphutha mo nakong e fetileng go dira mogotha o ba kgobokanyetsang leruo teng mme ba rekisa leruo le go bona madi a go epa sediba sa motsele go reka dipone tse pedi tse di dirisang marang a letsatsi go tokafatsa matshelo a bone. A tla saone ke neilwe BTV News kokale. Tsuri be dikgang tsa Botswana Television re a tswelela molaodi wa kgaolo ya mogodisani thamaga mme Berenice Berman Musime o go tlile bodiredi jwa puso mo kgaolong eo go inaakanya le itshidilo mmele e a reng e ka tokafatsa thata mebele ya bone gore ba tle ba ntshe maduo mo tirong o tsweletsa kopa bodiredi jo jwa go ja dijo tse di siametseng mebele ya bone ka dinako tsotlhe mme Berman Musime o na bua kwa letsatsing la itshidilo mmele le le neng le dirilwe ke khansele ya mogodisani thamaga Bodilo Mogorosi ka pego. Maphata a puso ka go farologana ga mmogo le makalana a ikemetseng ka nosi a ba a kopane mo letsatsing le la botsogo jo bo siameng go akaretsa metshameko ka go farologana e le tsela ya go rotloetsa mowa wa bojang mmogo. Molaodi wa kgaolo ya mogodisani thamaga mme Berenice Musime a re letsatsi le lena le seabe mo go ntsheng maduo a nametsang mo tirong. Maikelo a letsatsi le ke gone gore
re ikgakologelweng ba gaetso re le modirela puso gore gantsi re ruta batho ka botlhokwa jwa go tshela sentle ka botlhokwa jwa go ja sentle re fa bogakolodi mme go impia ko le rona re batho ba gaetso re tshwanela go gore re ikgakologelwe gore ga re ka ke ra ntsha maduo ga re sa tsoga sentle ka jalo letsatsi le botlhokwa mo go rona re le bodire jwa kgaolo e ya mogodisane thamaga gore re ikgakologelwe gore nako e nngwe le rona re itse gore go botlhokwa gore re tshela sentle go botlhokwa gore ditlhaloganyo tsa rona di tsoge sentle gore re kgone gore re ise ditirelo tse di siameng ko bathong go itshila go botlhokwa thata jaanong ke re a se ka re molaetsa o e re tswa ga ra o tlogela ba helela teng a re tswe re ne re o anamise le rona kwa lapeng ba re nna le bone kwa lapeng re ba gore botlhokwa ba go itshila go botlhokwa go le kae go itshila ga se gore bole ko gyming la le mo lapeng hela mo wa dikologa o itshidila go mo le gona go ka go thusa ba re gona le malwetse a bo gate NCD non-communicable disease ona o kana ebile ga ta motlhofo gore a re tsene ga re ntse re sa itshidile dibui ka go farologana di supa fa botsogo jo bo itekanetseng e le jone konokono mo go fitlheleng maduo a tlhokagalang mo ditirong batho ba bantsi ba ba nang le mathata a botsogo ba ba nang le mmele o montsi ba hela e le gore le one mathata a tlhaloganyo ba nna le one o bo ithela gore yaano ga motho re tsile go bua ka dijo ene o mpotsa gore nka bona batho ba sebopego sa bomma molefi kae botsogo jwa tlhaloganyo ke tshwanelo ya mongwe le mongwe go ba maruri betso ha selo e le tshwanelo ke selo sa patelesego wa patelesega gore le wena o se je monate o sa kole ha botsogo jwa tlhaloganyo bo reketla botsogo bongwe le bongwe jo na nna jo bo a phutlhama maikelelo ke gore letsatsi le le tshegedio e kgwedi le kgwedi ka maikelelo a go nna le maduo a nametsang ka go rotloetsa moa wa bojang mmogo mo tirong Bodulo Mogorosi BTV News Mogoditshane ba sekolo se segolwane sa Botswana Institute of Chartered Accountants BICA le makalana a mangwe ba tlhoetse ba tshwere moletlo wa itlosobodutu le itshidilo mmele kwa Francistown mookamedi wa Lordsland Medical Center Dr. Muthibi Rakanye o go tlile babereki go itemoga botlhokwa jwa botsogo jo bo lolameng mo go hemeng malwetse a sa tshelaneng a re utlwe pego ka Kidibonye Lekalake moletlo o ne o tshwerwe ka fa tlase ga sethogo se se reng a healthy work-life balance maximum happiness acts as fuel for productive and fulfilling work life e maikaelelo a yone e leng go thusa bana le bagolo go lemoga botlhokwa jwa botsogo jo bo lolameng mo ditirong malwetse a sa tshelwaneng ga ana dikai ka jalo go nna motlhofo gore re lebale go itlhokomela tiro ya letsatsi la gompieno ke kgakololo ya gore botsogo jo bo lolameng bo botlhokwa they are asymptomatic. There are no signs that will tell you that there is something going on. So it becomes very easy for us to forget to take care of ourselves. Today's event is a reminder that well-being is not a luxury, but a necessity. go itshidila mmele le tlhaloganyo morago ga letsatsi le leile mo tirong go bolela go le botlhokwa thata segolobogolo mo nakong e ya go fetola dikakanyo le ka fa re dirang dilo ka teng with the era of mindset change jaaka re go ithiwa go fetola megopolo le dikakanyo re tshwanetse ra tlhokomela mebele ya rona le ditlhaloganyo tsa rona very long hours in the office so it is very imperative that our members take care of their bodies and their minds. Se leng teng ke gone go rutwetsa ba bangwe ba leng gore ga ba kgona go ipona tsa gore ba re mo ngwageng tse ditang ga ba ntse ba bona ditaletso tse dintseng jana come with your family they come and enjoy healthy ba getso e botlhokwa mo mebileng ya rona as you know gore rona di accountant mo khwa rona go rena go tse tsotlhe ra bo re lebeletse mo computereng re bereka gone go duela le go reconcile dibuka tsone tsa madi re ntse hala go go gongwe hela ya no we have to come here and play with other kids so that we become a healthy nation of accountants. Setšhaba se rutweditse go tsaya itshidilo mmele ka tlhoafalo go itse go tsenwa ke malwetse a sa tshelwaneng. Abigail Madorobo, BTV News, Francistown.
mo dikganyeng tsa mafatshe a sele tautona wa Amerika re Joe Biden o ithotse marapo a go emela ditlhopho tsa botautona tsa lefatshe leo lekgetho la bobedi ka ntlha ya kgatelelo ya lekoko la phathi ya gagwe le mo go ba ba thusang phathi ka madi gore a tlogele go phadisanya kwa ditlhophong ka ntlha ya dingwaga tsa gagwe fa a na itsise setšhaba ka tshwetso ya gagwe mo maranyaneng a X. Re Biden o ne a bolela fa a dumela gore ke dikeletso tsa lekoko la gagwe le tsa setšhaba gore a tlogele tiro gore a kgone go itebaganya le go tlhoma mogopolo le go diragatsa tiro ya gagwe ya botautona mo nakong e e setseng ya paka ya gagwe le fa go ntse jalo ga a ka ntsha dintlha tse dintsi le ka fa Democratic Party e ka dirang tshwetso ka teng ka tse di tla latelang. Tshwetso ya ga tautona Biden e tla morago ga dibeke di le 3 tse di sa tlwaelesegang tse di simolotseng ka ngangisano kgatlhanong le moemedi wa party ya Republican re tautona wa pele Re Donald Trump kgwedi ya Seetebosigo e le 27. A re go go tsa metshameko. tla ke go leboge wena go lebile sa moka mo tsone sotlhe ka mogala ka dikgang tsa metshameko ke bidiwa Tebogang Sebetlela e re jaaka setlhopha sa bile ya 11 se le mo bekeng ya bobedi sentse se simolotse ikatiso ya ipankanyetso paka ya 2024-2025 mokatisi wa setlhopha seo Louis Setshwane o ka ile fa metshameko ya go ipankanyetsa paka eo e solofetsweng go simolla ka kgwedi ya Lwetse e tsweletse sentle. Setshwane o buile seo morago ga motshameko wa bone le sa African Stars o fedilweng ka maleka a dinno tse pedi setlhopha. Re utlwe Ryan Kgangonyane. Setshwane o ka ile fa metshameko eo ya botsalano e nnile le boleng ka e ba thusitse go ikala fa ba tsamayang teng le mororo ba sena sebaka ba boetse mo kampeng. We are 2 weeks into our preseason. Yeah, expectations di ka tswa di le godimo, but one has to look at the body gore etsa go le kae within the 2 weeks. I think game ya Maloba gompieno setlhopha sa me se tshamekile bontle fela thata le ntswa re nne le dibeke tse pedi re le mo kampeng morago ga ikatiso e mashetla ke ne ke sa solofela gore ba tla tshameka bontle jaana mme hela ke ba kgolela go bo ba tshamekile ka botswapelo. Having to sit down le bona probably by internalize the plan because we are working on the muscles, we are working on the strength. I say very the plan is like this, but I was impressed today. Because we worked so hard yesterday for about 2 hours. We worked so hard, and I couldn't even believe today whether they can carry on for 90 minutes running. Those who played 90 minutes. Mo godimo ga moo Setshwane o ka ile fa maduo a metshameko eo a se botlhokwa mme se se botlhokwa e le go batla go bona tomagano ya setlhopha segolo jang ka ba setse ba kwadisitse batshameki ba bašwa. E tshwanetse go nna le go gongwa le gore go nna le concentration lapse. Look at the guys gore ba na le only 9 days. It has to be sharpened, and those are the things that the game tse dira gone gore re tsamaye ro baakanya re lebeletse tsone dio tse di post re tshwanetse ra ya go baakanya halele mo setlhopheng sa rona mme ke kare se ke setseng ke se bone go fitla ka jana ke a se itumelela ke dumela gore morago ga metshameko le ikatiso di le mmalwa ke tla itse gore a mme ke na le setlhopha se se nofetseng go phadisana go utlwala mo pakeng e tlang. When I know never fit and that's then I would say yes, I have a team. But remember, competition is friendly. Yeah, competition differs totally friendly, but we need to be up there. They will be coming, they will have to work more than this. O tsweletsa tlhalosa fa ba santse ba na le tsholofelo ya go ka oketsa batshameki mo kampeng ya bone. We still have time. We still have time working on friendlies like now. We will always be seeing new faces, depending on re santse re na le nako e ntsi ya go sekaseka batshameki ba le mmalwa pele re tsaya tshwetso ya gore re kwadisa bomang. And then hantse re tshameka differently ha ke ra ba lekeletsa ra bona ra o tla suta or not. Ha sa suit will have to asute re batla o mo. Kaisanyo eo e a go itlokoletsa paka e neng e rulagantswe ke Gaborone United e neng o kile Masitaoka BDF 11 setlhopha sa African Stars go tswa kwa Namibia ga mmogo le sa SuperSport United go tswa kwa Afrika Borwa. Ryan Kgangonyane, BTV Sport, Gaborone.
Re Salefo, mokatisi wa setlhopha sa kwa Namibia sa African Stars, Ronnie Kanelelo o supile fa dipankanyo tsa motshameko wa bone wa tikologo ya ntlha ya CAF Champions League kgatlhanong le Jwaneng Galaxy ka kgwedi ya Phatwe e le tse di nametsang. Kanelelo o tlhalositse seo morago ga motshameko wa bone kgatlhanong le sa BDF 11 maabane. Ryan Kgengwenyane wa tswelela. Mokatisi yo sa tswang go tsaya CAF A license ya gagwe mo Botswana Bosheng o supile fane le sebaka sa go leba metshameko e le mmalwa ya Jwaneng Galaxy ya paka e fetileng a re seo se mo file lesedi la gore Galaxy e tshameka jang. No, I did my CAF A license last year, so we were based in Jwaneng. So I've seen a couple of their matches. I've seen their Champions League matches live against the Pirates here. I've seen how they ke kgona go bona metshameko ya Jwaneng Galaxy e le mmalwa ya paka e fetileng segolobogolo jang fa e ne tshamekela ko Jwaneng mme gone moo fela go mphile lesedi la gore setlhopha se tshameka jang ke dumela gore re ka tswa ka maduo a nametsang kgatlhanong le bone. Went to the wire, but that also tells you that the other teams were pushing them to the limit, you know, and yeah, so we're up to the task. We're up to this task. Obviously, by then we would have a better shape. The intensity will be much better. Kanelelo a re le bone ba tsweletse ka go baakanya kampa ya bone ka go kwadisa batshameki ba bašwa. We have made a few signings to improve the squad with the eye, obviously. Re kgone go kwadisa batshameki ba le mmalwa e le tsela nngwe ya go tokafatsa kampa ya rona mme re dumela fa batshameki bao le bone ba ka re thusa fela thata mo metshamekong ya rona segolobogolo jang mo go ya CAF Champions League. So then we have like about 19 days to our first match, so that's enough time to really go into Galaxy and see how we can trap the monkey. O tsweletsa tlhalosa fa ditlhopha tse a tshamekileng metshameko ya botsalano le tsone di akaretsa BDF 11 Masita o ka le Gaborone United gareng ga tse dingwe di mo file phadisano e mašetla e neng a e tlhoka. Level is improving, but that's got to tell you that, you know, when the level normally improves, then the coaching is happening. So the level of coaching is gone a little bit higher, or even more. The requirements are also very strict nowadays, you know, with the CAF A license. Ligi ya Botswana e tokafetse fela thata mme seo se dira gore le boleng jwa bakatisi ga mmogo le boleng jwa batshameki le bone bo tokafale. Mo metshamekong ye re tshamekileng le ditlhopha tsa kwano re itumetse fela thata ka ba kgonne gore fa phadisano e mašetla ka ba ne ba la kgwele ga batse mo go neng gore berekisa thata ka go pharologanyo le ditlhopha tsa kolegeng ya rona. Our level. And we are a team that is obviously look to play in Africa, and this is a type of competition that we need, because most of our football, the ball travels a lot in the air. Pele ba ya go kopana le Jwaneng Galaxy ka kgwedi ya Phatwe e le 16 African Stars ba tla kampana le Young Brazilians mo makgaolakgang a sejana sa PST Bet. Ryan Kgengwenyane, BTV Sport, Gaborone. Mo go tsa table tennis lefatshe la Egypt le tlhotse le tsabakela mo kgaisanong ya ITTF Youth Africa Championships e neng e tshwaretswe ko sekolong sa Botho University mo Gaborone ba fetoga mo mampodi mo matlakuring a basimane le basetsana ba ba ka fa tlase ga 15 ga mmogo le mo letlakuring la basetsana ba ba ka fa tlase ga dingwaga tse di 11 lefatshe la Egypt le gapile bo mampodi ka fa letlakuring la basetsana jaaka Khadija El Hakim a ne a fenya mogabo ya Ra El Badawi for 1 kwa makgaolakganyeng. El Hakim o fentse diseta tsa ntlha tse tharo ka 11-7, 11-9 le 11-9 pele a latlhegelwa ke ya bone ka 7-11 o ne a kgona go fenya ya bofelo ka 11-7 ka fa letlhakoreng la basimane Mohamed Abdelrahim o fetogile mampodi ka go fapha Youssef Adin wa Tunisia ka 4-1 mo letlhakoreng la basetsana ba ba ka fa tlase ga 11 Miriam Younes o kgonne go sireletsa bo mampodi jwa gagwe ka go fapha mogabo Habiba Basomi ka 4 love.
Magaolakgang a basimane a fentswe ke Wasim Esid wa Tunisia a sena go fenya Ian Batix wa Cameroon ka 4-2. Metshameko e ne e simolotse ka mosupologo e ne e wela maabane. So jaanong Farde Garela mo tabogo ya lefatshe la Zimbabwe Abel Chibanda o seretse bomampodi jwa gagwe mo lebelong la 21.1 kilometers la kgaisano ya Botswana Life Classic Half Marathon morago ga go fenya letlhakore la borre mo nakong ya 1 hour 5 minutes la kgare jwana la mono ga e boikhutso baka ene o fentse lebelo leo mo letlhakoreng la bomme mo nakong ya 1 hour 24 minutes a rutlwe tlamela montsusi ka pego. Le ka wana la kwa Zimbabwe Abel Chibanda o sa la itlhoma kwa pele fela ditloga a tlogela segopa sa bana kwa morago ba akaretsa Folovesi Hotle Lazarus 2 le makawana a mono gae Sesebo Matlapeng le Diphokora Pula. Chibanda o na tswela kgapisa makawana a o se thitho mo lebelong leo le ne le tabogela mo serameng a oketsa keta pele go fitlha fenya lebelo leo mo nakong ya ura le metsotso e 5 go ikgapela 20,000 pula fa le ka wana le kwa Mozambique Folovesi Hotle le wa kwa Kenya Lazarus 2 ba feditse mo maemong a bobedi la boraro go ikgapela 15,000 pula le 10,000 pula ka tatalano eo. Makawana ba mono Sesebo Matlapeng le Rapula Diphoko bone ba feditse mo maemong a bone la botlhano ka tatalano eo. My time is very good. Unfortunately today I ran 1:04. Last time I ran gompieno ga ke a taboga mo nakong e ke neng ke e batla go ka tsone go bakilwe ke seemo sa bosa tsele re neng re dirisa kgotsa mmele o lapile ke tshwanetse ka itapolosa mme ke itumeletse maduo a lebelo. But it's not that bad. No, I just have to improve my time. O letlhakwana la bomme e ntse le mo lebelong la 21.1 kilometers makgarejana a mono boikhutso Baker Kitsiso Joseph le Lesedinyana Tumelo ba dirile go tlala ka diatla ba tsaya maemo a ntlha bobedi la boraro ka tatalano eo. Weather was very cold today. I didn't perform well. Seemo sa bosa se dirile gore nako ya me e seke ya neneng ke eleditse. Ke ne ke eleditse go ira nako ya ura le metsotso e 20 kgotsa go gaisa. I was supposed to change the time at least to make 1:20 or 1:19. Mo lebelong la 10 kilometers ka kwa letlhakong la borre Sylvester Koko ke ene mofenyi a sena go fetsa mo nakong ya metsotso e 32 fa pele ga ga o thusitse ga o bolelwe le la merankonyane go ikgapela 10,000 pula 5,000 pula le 3,000 pula ka tatalano eo. Ka kwa letlhakoreng la bomme gone Mosadi Kwena go tswa Kgosi ke ene mofenyi wa lebelo leo ka nako ya metsotso e 37 a longwa serota ke kefilo ga le itsiwe fa botlhe Mazuduma a feditse mo maemong a boraro. Tlamelo Montsusi BTV Sport Gaborone. Duela fela ka tsela entseng jalo dikgang tsa rona tsa nako ya boraro menna le wena tla boa kopana gape kgante jana fela gone yana go tlogela le o lebile Samoka. Botswana's journey of transformation is a multifaceted initiative merging different sectors of government and the wider national agenda. We invite you to witness this journey of progress and self-actualization every Thursday night